cyenda M23 yagiye kumva yumva penzero amasasa aratangiye. No ku rugamba ruhagaze mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 22 Ruhuhuma 2026 no operasiyo zikomeye za gisirikare ndetse n'amayera hambaye ari gukoreshwa na Fardc na FDNB mu byerekezo byose icyarimwe. Urugamba rukomeye rwakaze nk'uko bamwe babigaragaza ni situation iri mu bice bya Kavumu. Amakuru tugezeho aragira ati Sud Kivu, situation toujours tendue à Kavumu, un centre situé à 30 km en nord de Bukavu. Turareba kantu kandi tureba iri kugenda biba ndetse tureba ibyo bari gutangaza bari muri bice. Radio Maendeleo imaze kwemeza ko umutekano wamaze guhungabana. Ni mu gihe kandi bari muri ibi bice bavuga ko abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho byinshi bya gisirikare biri kugenda bizanwa. Ni mu gihe kandi benshi bakomeje kugenda bavuga ko kuri ubu ngubu abakomeje kugenda babona ibiri kuba baremeza ndetse bakagaragaza ibimenyetso bikomeye bigaragaza uburyo M23 yiteguye kandi yiteguye no guhangana na FRDC nkuko bigaragara. Kandi bamwe bakavuga ko hoherejwe abasirikare benshi b'abarundi ndetse n'abanyatanzania. Tugiye kureba situation iri mu bice bitandukanye kandi turebe nuko bamwe mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba batanga ubuhamya bw'imyiteguro ikomeye kandi hambaye. Dutangiye mu buryo bw'iramvero turaza kubabwira ko kugeza ubu abatuye mu bice bya Kavumu n'ibyegereye territoire ya Kabari iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuwa gatandatu bamaze umunsi wose mu bwoba kubera imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba AFC n'inyeshyamba za M23 bahanganye na Wazalendo. Amakuru guturuka muri aka gace aravuga ko imirwano yatangiye mu gitondo ndetse kuri ubu ikaba igikomeje. Umuturage wo muri aka gace undercover ndetse n'abako informa bagize bati imirwano yatangiye nyuma yuko abarwanyi b'Abazalendo bajyanwe mu kigo nderabuzima. Nyuma y'amasaha make imirwano yatangiye kuva Katana kugera Kavumu twumvaga urusaku rw'amasasu. Kavumu abaturage batangaje ko imirwano yongeye kubura mu masaha ya 12 n'igice z'umugoroba nkuko biri kwemezwa n'abari muri ibi bice. Undi muturage roko informa wacu yagize ati kurasa byasubukuye hagana mu masaha 12 n'igice z'umugoroba Ikavumu. Twabonye kandi Wazalendo ziri ku isoko zongererwa ingufu ahagana saa 12:40. Biravugwa ko imirwano yahungabanyije bikomeye urujya n'uruza ku muhanda uhuza Bukavu na Kavumu ndetse no mu turere twakikije. Ni mu gihe kandi ibi bikomeje kugenda biba mu gihe amakuru akomeye ari kugaragaza ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026 umutekano wakomeje kuba mubi cyane mu gace ka Kavumu mu gasantere gaherereye mu birometero 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'igihe gito cy'amahoro ndetse cyase ibyo nakita ko ari calme précaire bijyanye rero n'ibyagaragaye mu gitondo cy'ejo, kuri ubu urugamba rukomeye rwongeye gukara, ibintu byongeye kuba bibi cyane nk'uko ababikurikira babigenda babigaragaza. Baremeza kandi bakavuga uburyo ki urugamba rwongeye kumera nabi. Ibyo bita activité socio-économique zaranzwe no kugenda gake. Amaduka, amasoko n'ibigo by'ubucuruzi bizafunzwe mu gihe ibigo by'amashuri byose byamaze guhagarika amasomo. Mu masaha ya nimugoroba bagana ku isi ya 3 z'ijoro nibwo inzu ya Lucie Kafahile, umukozi wa Bureau Central de la Zone de Centre Miti, yagabwe igitero cy'abantu bitwaje intwaro batahise bamenyekana. Iri tsinda ryitwaje intwaro ryagerageje kwinjira mu nzu ye ku ngufu, bigakekwa ko ari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Kubera ubufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano hatanzwe ibijyanye na arte populaire bituma inzego z'umutekano zitabara mu buryo bwihuse. Gusa ibintu birarushaho kugenda biba bibi cyane mu gitondo, aho ku isi ya 11 n'igice za mu gitondo urusaku rukomeye rw'amasasu rwumvikanye mu bice byinshi bya Kavumu. Ibyatumye abaturage bagwa mu bwoba bukabije bahita bihisha mu ngo zabo. Bamwe bakaba rero bavuye mu byabo bajya ahantu hizewe umutekano. Kugeza ubu ntiyaramenyekana neza
ibiri kujya mbere ku murongo wa telefoni tugize imana yo kuba turi kumwe na roko informa wacu Safari aho agiye kutubwira ibiri kugenda ndetse na situation ihari kuva mu bice bitandukanye kugeza ubu. Benshi baremeza kandi bakavuga ko urugamba rwakomeye rwabaye imberenge. Bwana Safari, waramutse neza? Maramutse. Safari, biri kuvugwa ko Kavumu hari kubera imirwano ikomeye mu ntera ibirometero 30 gusa winjira Bukavu. Bihagaze gute? Ibiri kuba ni ibiki kugeza ubu? Iyi n'ubundi ni imirwano yari maze iminsi ipangwa, batangiye gukoresha ibitero ushuma n'ubundi ni force ziba muri Kawuzi byega n'ubundi. Iyi ni parke n'ubundi iri muri biriya bice. Yego. N'ubundi ni misi ikomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi habayeho inama ku munsi wo kuwa gatanu. Ibyo ngibyo bikaba ari amakuru yaturutse muri perezidanse muri leta y'Kinshasa. Ibi bikaba byaratangajwe na Jacques Perusi, guverineri w'iyi ntara ya Sud Kivu. Yego. Ibi rero bikaba nyine ari bimwe mu ngamba nshya zaje muri Bwitege n'ibindi muri Kobe n'ibindi, kuko mu nama yabaye uziko yahuje abayobozi barenga 200 n'abandi, harimo ab'inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi b'amasheferi bari bahageze. Yego. Ubwo rero n'ubundi nabo bazarendo na FDLR bari muri biriya bice niyo misiyo babahaye, kuko mu nama yatanzwe bavuze ko bananzura ko n'ubundi gahunda ari yo gusunika AFC bakayijyana paka kugeza za Bunagana. Urumva ni misiyo n'ubundi isa nkaho itari buze koroha muri ibi bice. N'ubundi iyo mirwano niyateguwe n'abawazarero n'aba FDLR bahawe biriya bice. Bwana Safari, umuntu ashobora kwibaza ati izi mbaraga zivuye he? Twabonye ukuntu Fardc umwaka ushize yavuye Kavumu ihunga. Izi mbaraga noneho zivuye zitumye kuri ubu batse umuriro bikomeye kuri 23 muri ubu buryo. Maginga ya babonye amaforce akomeye, ndetse urabona n'ibihugu bikomatanye, aho navuga ko n'ingabo zo murangura zahageze. Zo zaje ryari zanyuze he? Zaje bitunguranye kuko zanze kuza zigaragaje, ariko n'ubundi zahageze ku mirongo y'imere y'urugamba. Zatangiye kuboneka haba muri zone zimazemo iminsi imirwano kandi ikomeye. Yego. Zimaze n'icyumweru zije. Noneho ikirenze ibyo, hari aba FDLR bari baragiye gutorezwa muri biriya bice bya kure bya Zambia, niho ngo bari. Yego. Ariko nanone uzi ko hari force hano Masisi y'abawazarendo bakomeye n'umutwe wa Zakrap ndetse n'abandi. Aha n'ubundi bari mu gace, n'ubundi agace gakomeye gafite ibirindiro bikomeye, ni agace bita Remeka. Yego. Kandi urabona ko ari concentré Masisi na Bukavu, urabona ko biri concentré, birasa nkaho byenda kuba byegeranye. Urumva izo force noneho na bamwe mu basirikare bamaze iminsi batozwa na za ngabo z'Abafaransa. Urumva ni force zitandukanye, ndetse harimo n'abasirikare b'Abafaransa bari kubafasha muri ibyo bitero, mu bitero bikomeye cyane. Bazivuga ko bakomeye kuko hejuru. Uwo ni umugambi n'ubundi bamaze kukonfirima. Yego, nakubaza nti ku kibuga cy'indege cya Kavumu bihagaze gute kugeza ubu? Ibiri kwabera ni ibiki? Maginga ya biravuga n'ubundi umuhanda wa Bukavu Uvira wamaze gufungwa no kugera za Kabanya. Urumva ko bitewe n'uburyo wafunzwe nande? Ni imirwano yawufunze cyangwa hari force zashyizwe kugira ngo babashe kuboyikota urujya n'uruza? Ni uburyo bwo kugira ngo bakontorore urujya n'uruza, kuko hari gukontorora na AVIS. Urumva ko babashe kwafunga kugira ngo hatagira abahura n'ikibazo gikomeye. Yego, kugeza ubu kubijyanye n'imbaraga bivugwa ko ziri kugera Kavumu ku ruhande rwa Fardc, renfort iri guturuka kugeza ubu? Maginga n'ubundi ni force ziri guturuka muri ayo mashyamba, n'ubundi niho baba bari, ariko bano baturutse n'ubundi muri ibi bice bya Kisangani, kuko ngo niho bari kuva. Yego.
bivuzwa n'ubundi mu minsi yashize nubwo habonetse bari abasirikare b'abafaransa bangana kuriya bariya ni abaje n'ubundi kubafasha hari n'abandi ibanga rikomeye bigaragaza n'ubundi ko nyine batangiye gutanga ibyo bamaze iminsi barimo bitoza kuko ibi byose biri kuba n'ubundi hano muri Masisi naho barakije umuriro muri ibi bice nyine bya Gatoyi naho hari imirwano ikomeye urumva ni ibitero bisa nkaho bikomatanye kwari abari kuvuga bati iminsi ya 23 yabigiye kubarirwa ku ntoki ati Burundi ba deployinze abasirikare benshi Tanzania yaje ndetse biranavugwa ko no muri Nord Kivu naho hari imirwano bavuga ati bahingiye umugambi bagiye kugota ibice byose bihagaze gute amakuru ufite naye kugeza ubu kubijyanye n'izo operation bwana Safari izo operation byo ni musiga kuko bafite force ahubwo kuba na M23 kibasha resistance force bigaragaza ko bafite n'imbaraga bitewe n'umuriro nge nagiye mbona mu cyo bitandukanye cyane hano muri zone ya Minembwe biragaragara neza ko habayeho kumanaginga neza force za Fardc M23 yahura n'akaga gakomeye kuko ifite ubushobozi ifite materiyeri noneho ikoranabuhanga materiyeri n'ibikoresho bikomeye niyo habaho kuresista biraba bibaye ibindi ariko uko byagenda kose hari igihe na SNA yakora uduteme dukomeye kubeguteza kuko nabo uko byagenda kose bamaze kandi wabo Yego bwana Safari mbere ko turi bukomeze tujyana ku yindi accent ndagira ngo unyemerere tuganiriza abadukurikiye bijyanye n'ibiri kuvugwa ku kibuga cy'indege cya Goma ubwo noneho duhite tugaruka tujyana ku yindi accent naho utubwire biraba bigezweho AFC yafashe icyemezo gishya ku kibuga cy'indege cya Goma gishobora guhindura umurongo wa politike n'umutekano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu mujyi wa Goma haravugwa inkuru nyinshi ku bibazo ku kibazo kimaze igihe gitegerejweho ibisubizo kijanye no kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma gifite akamaro kanini mu bukungu n'umutekano mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Umutwe wa politike n'igisirikare uzwi nka Alliance Fleuve Congo M23 watangaje ko ari ubwa mbere wakiriwe ku mugaragaro mu biganiro bijyanye no kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Uyu mutwe uvuga ko mbere y'ibi ari abakinnyi batandukanye bakomeje kuganira kuri iki kibazo batabanje kwegera abo bita abafite aho bahuriye n'iki kibazo mu buryo butaziguye. AFC iragaragaza ko mu bihe byashize bamwe mu bayobozi b'ibihugu byagiye bishingirwa imbere mu biganiro kuri iki kibazo birimo Ubufaransa, guverinoma ya Kongo, nyamara hatabayeho ibiganiro byimbitse n'impande zifite ijambo rikomeye ku mutekano n'imiyoborere y'agace ka Goma. Ibi rero nk'uko uyu mutwe ubivuga bizatumye gahunda yo kongera gufungura ikibuga cy'indege itinda ndetse ikomeza kubamo impaka zikomeye za politike n'iza diplomasi. AFC yashyizeho ingingo 3 ivuga ko arizo shingiro kongera ngo ifungure ikibuga cy'indege cya Goma: umutekano, kugenzura no kubungabunga umutekano w'ikibuga cy'indege n'akarere kakikije hagamijwe kurinda umutekano ndetse no kwirinda ibitero cyangwa ibikorwa byo guhungabanya ingendo z'indege. Hari ibijyanye n'imiyoborere n'imicungire administration, gushyiraho uburyo bunoze bwo kuyobora no gucunga ibikorwa by'ikibuga cy'indege birimo imikorere y'abakozi, igenzura ry'ibikorwa mu buryo bwo kwakira indege, gusana no kugarura ibikorwa remezo harimo kuvugurura ibyangiritse birimo umuhanda w'indege runway, ibikoresho by'itumanaho n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuyobora ingendo zo mu kirere. Uyu mutwe watangajwe ikibuga cy'indege kizafungurwa ariko kikazajya gicungwa n'ubuyobozi bwawo mu gihe hagitegerejwe uburyo bwagutse bw'imikorere n'imikoranire y'inzego zitandukanye. Iki kibuga cy'indege cya Goma ni kimwe mu by'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo kuko gihuza akarere n'indi mijyi yo mu gihugu ndetse n'ibihugu by'ibituranyi. Mu mateka yavuye iki kibuga cy'indege cyagiye gihura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke cyane cyane mu by'intambara n'imirwano hagati y'impande za leta n'imitwe yitwaje intwaro. Gufungwa kwa cyangwa se kudakora neza kwacyo bizagize ingaruka ku bucuruzi
ku itangwa ry'imfashanyo n'ubutabazi ku bwikorezi bw'ingenzi ndetse no ku bikorwa bya diplomasi. Niyo mpamvu kongera kugifungura bifatwa nk'intambwe ikomeye ishobora kugira uruhare rukomeye mu kuzahura ubukungu no koroshya itangwa ry'imfashanyo ku baturage bugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke. Bwana Safari rero ngayo nguko ni ibiri kuvugwa ku birebana n'ikibuga cy'indege cya Goma. Reka rero dukomeze n'ubundi tujane ku zindi axe tubwire ibiri kugenda biba n'ibiri gukorwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ahandi bimeze gute? Maginga ya wenda turanashira mu arika imirwano n'ubundi irakomeje muri Karengi, Karongi na Birori mbiri kumwe sanse abasara bishora geta nazamba ubundi harimo kuba bafasha Cy'Indege cya Minembwe ari hande bakigarurira barashaka kugifata nyine iri huriro rya Fardc ariko maginga ya ntago byari byabahira n'ubundi mirwano cyari mirwano. Yego maginga irona ko AFCM ameze gusiga nabo batangiye kugerageza gukoresha amadrone, ubona ko nabo hari intambwe batangiye gutera mu guhangana n'ibi bitero by'iri huriro rya Fardc n'ingabo nyinshi ziri muri Byakaz. Kugeza ubu forces za twirwano cya M23 zahagaze mu Minembwe zifite imbaraga zingana gute Bwana Safari? Bidasubirwaho urabona yuko bamaze kuvumbura umugambi ukomeye w'iri huriro ndetse ubona yuko nabo batangiye gukoresha amadrone, urumva ko bafite imbaraga zidasubirwa bitewe n'uburyo bakomeje guhagarara. Hari uduce tumwe na tumwe dukomeje kugenda abongera bigarurira, twe twagiye mu biganza bya Fardc. Kugeza ubu kubirebana no kongera abarwanyi nk'abari abakomando baherutse gutozwa M23 baba wenda hari aboherejwe mu Minembwe kugira ngo baze batangire amforo, bihagaze gute kugeza ubu? Bariyo cyane kuko barahari, bari muri biriya bice n'ubundi bya Remera hariya n'ubundi deployment no zikorerwa, urumva barahari cyane bamaze kuhashyika. Yego, reka tukomeze amakuru noneho tukubaze kubirebana n'ibyagiye bitangazwa by'agahenge. Mu by'ukuri ukurikije ibiri kugenda biba agahenge twaba tukigatekereje cyangwa twitega imirwano? Oya, agahenge byo ndumva nabikubwiye ku nama guverineri kuri kote ya leta y'Kinshasa yarangije kubikwama, navuga yuko n'ubundi gahunda ari imirwano. Ibyo ni ibyatangajwe muri mu nama n'ubundi yabereye muri komine Kabyinjira hariya mu mujyi wa Uvira hafi no ku biro by'iyi nama yabaye ndende, yaje yitabiriwe n'abayobozi benshi bagiye batandukanye, ntabwo yigeze inabera no muri conference yabereye mu kibuga. Ibyo byasaga ari nk'ubukangurambaga bugaragaza ko iby'agahenge byo kakwibagirwa, iby'agahenge ko kazamera nk'umugani. Yego, biri kuvugwa ariko ko mama 23 nayo yaba yubatse ikoranabuhanga ry'indege. Turaza kubyitegaho iki mu gihe buri ruhande rukomeje kugenda rwongera imbaraga aho kugira ngo barebe uburyo bakubahiriza ibijyanye no guhagarika indwano burundu? Kugira yuko maginga ya n'ubundi batangiye kuzikoresha ubu buryo bushya n'ubundi bwo gukoresha drone nibwo bwafashije guhangana n'ibi bitero biri mu bice bya Minembwe. Ese hari drone zishobora guhaguruka muri NO z'amaboko 3 zikajya kurasa ku birindiro bya Fardc direct cyangwa zikora mu buryo bwo kwitabara? Hari izi bafite attack drones cyane rwose zirahari, izo bakoresha mu guhagarika ari azaba deployment abera muri Tanganyika byagiye zigaragara n'ubundi zihagurukira muri bya bice bya Remera. Niyo mpamvu ubona ihuriro ry'abantu zishaka gushyiramo imbaraga zikomeye. Yego Safari, reka tujye no muri Nord Kivu naho biri kuvugwa ko FARDC ishaka kuhataka. Muri Nord Kivu ho bihagaze gute tugenda tugana no ku musozo? Yaratangiye n'ubundi hano ahitwa hano Maseseni naho harakomeye kubera yuko hano ni mu duce twitwa nyine za Nyakagore, Runigi, mu mihanda yerekeza n'ubundi hano za Remeka n'ubundi urabizi ko hano ariho hari indire z'aba FDLR. Hano bugeze za Gateye n'ubundi mirwano irakomeye mu gace bita Nzingati. Urumva rero ho yatangiye ryari? Imaze iminsi ariko maginga yamaze guhindura imbaraga, urabona ko ifite imbaraga kandi bisa nk'aho bafite icyerekezo. Yego, niho
niho rero iri kandi irakomeje nyine kugeza na n'izi saha no muri iki gitondo cy'uyu munsi yabaye. Yego Safari, reka tugushimire cyane, ubwo wowe urakomeza ukurikirane ibiri kugenda bigenda tugezaho n'andi makuru kubiraba bigezeho. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rugende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyira amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucuka undi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.